Hei All India Radio Aizawl ani documentary feature. Tunchum documentary feature huna chuan Padma Shri James Doku male asul nute kan ngai thla anga he thu ziak tu hi silal than tluangi Aizawl kuliko nami ni. Dr. James Doku ma hi Shangchina chakchuak namle kapkungi raltesiak eng te fapanau pangberni in kumsang khazakwa somthum panni June ni sompanga a sial su khwa a alopian hian thisa alo chuak emo antia in hnuaya phum tuma bellama an han khungdona an han elvel lain alo thochuak ta hlau maya nungdamin alo umta ani an unaw hi som pathum ni in an boral vek to a an unaw som pathum zinga hiam pu James Doku ma ti lo hi mi tena an shiatlar em hi piromani le pulalchan puya te hi an ni ome piromani hi hlaphua thiama wanga mi te shiatlo ani a hlaphua pakhat thal oin lelte pan len buanga ngak ti phei chu school le college a te zirin mi ten an tuipui hle a la enge moza ta phua a fiam thu hla phei chu a phua chewani nutong kam thiam komnuam takani tin pulalchan puya hi hlaphua thiama zoram dung le wangdeng chuak ni in pakum nuam tak thukhu thiam tak ti thiam mi in ngai tlom le nel abula nuam tak ani a mitai matak ni in na thoka chu apiang hian kudruakin a hongai mi alawa rit take ro chu a hon ngai lo thung hetiani tina kan hon nak chuan alo tlingkhom cheu mai ani atichin a hlaphua o zoram ifin na ti phei hi chu mizoram hun tina shelo fa kan omlowang ti theiani Pudoku mapa pusang china hian chanchin soituranga hle a afa te hian an chhuna ni chekang mi ayadang lamna bik le chungchuan ruk riaw na nei an ni vekani kumsa ka zakwa somruka James Doku ma chu chuan thang pui biakunga fanu kulikon nen anin neya fa meichia panga le mipa pakhat an nei ani pu James Doku ma hi pumro a chuan pawan tlang chunglamma fit nga le inches som pakhat vela sang ania patongkam thiam le thule hla thiam tak ani awang hian lom a hlo thei ema rualkom thiam le fiam thudu tak abula nuam takani chuwangin a ina hian then khoveng leng tok hi an renga zu in mi po banglo mi chik thei tak ania wang hian a in leng hlun zu in thin te an rui hnuwa an mi zia chu alo zir chiang thin ni fa miang zutna tho dan kan shil fia te ang te in zia atuma mi then khatin thil ziak thiam tak anga min soi ka hriat fo awang hian keima po hian ka thiam tak takim ti ka ngai to china zutna tho dan hi fel le chiang taka zia ka tumta a ka in leng le ka hmu phak zurui te atangin ngai dan fel tak nei tumin paper le pen ka in chopa karil ruwa kan naw ka komthlang chi a thang minga karil ruwa lo langa ani chu zuwa in hian kai tho zo ani ta thin lova arui re huna ama lo har nga mai lo chuan kai tho asot lo top maya step patni khat lek pen thla ka akhuma nuam takamu theireng si hi kan chuat chara amu har ringot zela ani ngai to chunga zu chuan mut ati chuak thina tia zia ka tumlai takin ama thang minga thian pa kap liana karil ruwa alo langa ani thung hi arui chuan amu phaltlat lo thunga midang ming ve an to lo po in zanre a motor lo tlan chhunte traffic a tal atanga aphar mai thin ti kha ka she chuak le a ka thil zia tum chu ka ngai to chian angai ti ka shia chhuwa pha a zu in ka hmu to dang ka ngai to chhun zoma ka chen thleng ringa ya hun rei tak tlang to pu f lalming liana ka ngai to thlenga ani thung kha chu zuwa in hian aming zim talutuk thina a hmu thei em ni o ti turani betekem tiat po in aming pop zo lawani kan ti thena wang khan zu chuan mit minga ti zimani ti tumin ka pen kan lek le a ma se ngai zel vena pudar huaya fapa kha kamitla a alo langa ani zu in ve kha chu amit re bak menzo beltum angmai khan mengbial pup khophian atang rengsi kha ani a kaziak le thei talova ka in leng zinga mi tho purin sanga kan ngai to thlenga ani zu in chu nui lama akal deuh thina nidanga angai dan ni chi alo
politics thil le thil danga amil lo zong tak soilui po hian arui lai chuan anial du tlat lova khati khan min bol de ovela ti in anui tlat thina anial thei hau lova wangin zurui chu an hlimin an nui du deu ani hi tia zia katum lain ama rin sanga thian pa sang thanga kan ngai to thleng le a ani rui thung chu in nial pumpel tumin ani khop mai ti puivik po ni ila ani khop mai ti ringut po ani lo ti in min nial le a alama atan man lo top ani si a ka in leng te paruklek atang po in zunna tho dan zia chukatlin talawa lekha ziak thiam chuka in tingam ta chi alo ani ber mai ti in zo han soida ya asiat rengna acha ema mi thu soite hi an soi angai ngain asoi chong le thiam thin mi bik ani wange athil clear dan le arel ruput dan hi adanglam thei ema thule hla athiama wang te le a clear dan adan china wang hian athil clear dan she chakin ama kal zong te a zo na zotin an ngai chang thup thin debate te telin engtin nge pudo khuman achanang engtin nge angai tu ang ti she chakin an beng an do fur thin tum khat chu nu ho ti ti angai thlafu a thisen hlu thing cross chunga luang khan ti hla hi an du hlom khop meya he hla hi chu engthluk po in phua sela tui takin ka sa shimang an ti clear thom chu asia a an bula thu pu James do khuma chona lo hniala chuti chung po chuan nu ho chuan a thluk ni lovina thu hi an du chan berani thu an la soi chewa ani le a thluk dangin ka hansa anga tui takin lo lam ro o atia nu ho then kha chuan lo lam nge an tuma pu James do khuma chuan orol top tak me hian thisen hluwe ti in abo hla cham talwa lu amaya zom ngai na reng shelovin nu ho chu an nui zo ta ni hei hian kan thil lom le ngai na tam tak hi chu a thuk phum ni lovin atuam na zok hi ani fo ti atar lang pathil clear dan dang dai le thil chik mi takani a chu wangin athukal lam le holam hi ngai chan ni in mi hip dan po a shehle ani pu James do khuma hian primary chu first division a apas na in class 5 thleng chawa zira kumsom panga ani in kumsang ka zakwa somli pasari atang khan sangka zakwa somnga pahni chung sipaya atanga chumi chung mai chuan hindi le gorkhali tong athiam thale manani sipaya atan lai hian education inspector atang chin sipaya tanga aloban nuwa kumsang ka zakwa somnga pali atangin St Paul's High School Aizola hindi le vernacular zirtir tuwa atanga chumi nu chuan Aijal Community Development Block a sanitary inspector na athokle a chuti lai chuan tharau lama lom na thar nein thute shilin Mizoram hun sang afangkwala barmaram te po han thleng hialani heti hun lai atang hian ati ti thiam zia an lo soi to thinani kumsang ka zakwa somruka hwal tu middle school a zirtir tu na athokle a Mizoni ngai sang mi ani awangin sangka zakwa somruk pakhata MNF party Alodin Khan azom ve ngala tlungvel block president ani ngal boka chuchu kumsangka zakwa somruk panga thleng khana chelani sangka zakwa somruk paruka MNF in Independence Anpuan Khan signatories somruk palizinga atelve a ramhnoi lama chuakin MP atan le deputy speaker atan thlan ani a kumsang ka zakwa somruk pasari khokhom Khan James do khuma Mizoram Sarkar Parliament IOA deputy speaker chenna hwal tu khwa po baktonga khom ani a nimasela anni chung kwale chung ko then khat dangte chu khokhom na a lutve du lovin troi tlang pui chung ram palai lenga thathum lai an tam tala khokhom velo mai te a in swan lutin bok te an kho a pa ber James do khuma chu Mizoram Sarkara mo phurna poimo tak chelin achung ko enkol man ani der silo kumsang ka zakwa somruk pasari July thlachhovel khan India sipai 5th paratroop regiment te chu an sang hle a an kalna apianga mi ka hlum an nei zela mai te a an kal chuan pudo khumanu pui chuan thangi chu kok tu nein anaw pumlai nen July ni somni pali sangka zakwa somruk pasari tho channi a anmana chuani chuan afate pathum dang chumai te a nuche in anman tuk July ni somni panga a chingchip an panpuya mai te atanga kilometer som panga velahla tuikum lui chu lei a omlova lei omlo chungin andai kaya annu fa chu
kai masa a anchanga vai sipai ten an phei khokte an bun that chung chuan an hmulo hlanin an nufa chuan an rel ruk bo santa a ram palai leng ngo pui hnuaya le ro sur tluk tluk kara chuan chuani le anaw puak sham to tak chuan tuikum lui kalkaina tur zongin luikam chu an shoot thazela amai ro chu leng kir sang takin alo dan ta ka wangin luinar lama bok chuan an kir chhole a kongpa ngaya an kalngam silo rampalai lenga bok naw pochung chuan an kal zela hwaltu le muncha inkar kong hlui apo chowa chumi kong lui kaya chuan tuikum chu an kana anaw puak nena an inkara chuan thing na noile bolhlo hu hniang hnuang chu atling ten tun to maya kong anal chiaw si an ril tram box si muncha khoram po thim thut thuta an lut thei chawa chuani ril tram chuan theitat part la te charin tram nema amanga wan nei thlak takin fangma sen te takte a muhlau mai boka zan rei to lama mai te khwa chu an thleng thei ta rama hetiaram hnuaya an chet la chung hian chuani naw chu voi khatma atap lova talpo atal heklo nima selamai te an thlen nu hian anu mang angle chaw mel chu ara paniange note chuan anu chu a hlau ta tlat maya chubaka note nar chu a thi zoi mai boka ta mai te a chuan india sipai te chu an ron kir le nge ya chuani te omna an shat silawa wangin an aya nula som pakhat le kuli an mana an kho hala an vau boka chu chuani na shia chuan july ni somni pasari sangka zakwa somruk pasaria tan in lampan turin vai sipai te tel lovin tapchungin mai te khotlang chuan an thla ta a ama akal hlei theipo ani to lowa wangin chingchip vai sipai kem panturin azonin an zona afate zinga upaberti lo chu a shwai veka an fate hi meichia vek an nge nge chuani te nu faza chu chingchip le aizol lama te du to ka andop nu in jorhat jail thlingin thon an ni a an nu fa hian kumni don an tang ani pudo khu male midang klip te in hwal turam choi tlang tlak lama damlo kempa march ni kha sang zakwa somruk pariat Mizoram Independence Day champha voini na chu ruainen hlim takin an manga parliament in khoma tel turin anin mu khomna turata na ruat si fakhwa pantumin a in buat saya ma se march ni som pathum sangka zakwa somruk pariat ni laini ya cho battalion nam sipai ten Maratha light infantry ho chu anlo lam buna wangin in ka na a oma nileng in silayari a heta troi zo dai hnuaya in ka na awang hian a chevel khosang sanga india sipai te chu aninda hloma chu wangin do vatikal tumna lamwal phenga po tamtok takan oma chuba ka anin ka na atanga mizo nam sipai te rel chuak le tur chu india sipai ten luidung le kalkhan rem chang apianga post siamin anin zardar na samai boka ti chuan pudo khu male athian te pali po chu kalkong pa ngaya kalngam lovin tuivol luidung zo chuka si fakaya tanga si fakhwa lu tumin an thok chuaka march ni som pali sangka zakwa somruk pariata maiterama lutin tuivol an po a zong rolin athian te chu an uma wangin do khuma ama shwaya kalnen chuan anin thlau ta dewa luikoi pumpelna rai ruang kara kongjim te a akal lai chuan ama chi a lmg puak rang silai nena ama lo tin ring tu chu amuta phut mai mizo sipai te an ni le ni lo fia tuma tlem a handin det chung chuan lmg pu chuan a han ka pa awan neya siamin chu lmg chu puak ve si in atur ta hlau maya amute chuan athin phai la ya adeng fu a chuta lmg pu bula sipai bok ve chuan 303 rifle in dova malpui ding lambul reta akap le a ani chu amazong in atlubok khup thlora ama soidanin dova chuan lumpup hian ka sia ati vai sipai dang te po chuan anrin na lamlama an silai te chu an kabri tuar hloma lokap tamai lo phei sela chuan athian te pali nen chuan an vain an manbar theitur zok hi ani a ma se silai ri masabera khan dova thian te chu anin saseng man vekani hetia do khuma an ka na hi rai ruang pikkara vappo ruk mai ani awangin a hnai set sotle a anin kara hlam khat bak atlakher om love helai mun hi puilo rama serlui anti mai luite pakhatin tuivol azuk fin na lai tak champhai lam lianin tuivol akan na atanga luinar lam kilometer khat aya hla shet aniang tichuan chutia an ka tluk nu chuan ban pharin in pe maila a thaber mayange ti in min kap to su ka in pe atia ma se rifle king tu buk chuan han kap le a
dova ban phar kiu kwal lai taka afua dova chuan ka han ena avar huam maya thiduk pui pui hi adir tluk tluk maya ni ati chuta chuan thi dermai chukong om chhun ni asia da wangin thita ni om takin azal derar taraya mase anin hnai chil em si awangin chiang takin an mutheya LMG pu zok chuan kaple ro ala tho zoidewa ati po chu ashe theya aril ru chuan vo in hian ramle namtan kanun na ka hlan ve don ta ani hi ti angai to a ram hnoi lama a tho pui tele anu pui fanaute vai khoram lama jela tang mek te anu le pa unau tele anau panlaya asul nului te chenin angai to chuak manani tuitla in an chom pangkar lamin an ngai to chuak man an lo ti chin hi dikmel le in ka sia dova chuan ati hialani ti chuan kar po om man lawa chuan an han kap le dot maya dova vek chuan leng lup hian ka in sia a ma se karil ru in kala thilo katia ti in a soi chuta ala thilo fo kati kap le ro ti ri chu a shele a kap tura rifle han lot rile rap a han sia lai tak chuan a thin lunga van pathian awa tong china lam a local ta thunga a soidanin chuta ka tong chai chuan eng ka cham ti po ka shelo dam po ka dil lo thi po ka dil hek lo keima po kha tunge ka ni po ka in shelo ka pum hian ka taksa karil rule tharau chu pathian ang chunga ka tulut mai ni berin ka sia chutianga ka in pum pek in hlan na chu ka tharau mitin chiang takin ka hmu a meizial khu pakbial thiam ten an pakbial papa in chung di tip a han tong dar sak sak thin ang hian ka tong chai na chuan pathian lal thut pha a han tong dar sak sak hian ka sia a chuta tang chuan ka thidon lo ti ka sha chiang ta ani ati chuta an han kap le a ma se chu po chuan mun le muna a fu chuang lo chu mi hnuwa chuan vai sipai ho chu charge ti in an auta rui maya ama kap tu sipai chuan do vatlubok khub reng chu akonga akele lamarap chungin teria masala te in diriam tak chungin a han chukka le dot maya ma se azak nuai veilama asilai ko mor arola wangin aka fule chuang lo chutianga ein hlan na awang chuan anun na pathianin ahum him do na ni ti asia daniela chu sakai baknei pu ka paima se lalpa pathian remruat ani lo chuan engti nama ani chuang lo pathianin sakai baknei khabe a ha puile ngolama tan alak tlat wangin akha chu achi tlat mayani se na tur thasri anei theilo pathian tan lak du hun hi mishing tengaya atlai teu chin em awang zokin kanmang ang man ti ti chin zok aloni daniela chian te pathum sadraka mesakale abednego te po meipuya paima se meipui thil ti theina chu pathianin athunun miau awangin anlaka ti thei engma reng an neilo ti te chu dovaril ru achona lo luta vai sipai pakhat chuan dichim takin munle muna chuktua mewin kap ma se asilai ngul mor beng per tu chulalpa ani miaw wangin asilai mu chu azak nuaya ataksa khoi poi nei mi lovina kal tlang mai ani thito ngeya an ngai dovatlu ring chu vai sipai pathum lai tur hian dimlek lovin an rabor bora an han chhir jang thala ani chu alomenga asam rifles a chan rol pui havildar kharke a chu a han munghala ani po chon a shengal buka school master ani reng mai inga ngi ram hnoilama te chon ikal ve reng renga ati a do khuma chu first AR a chan lai chon sipai school zirtir tu aloni to china wanga chu tianga ti chu ani an chhir jang thal pa chuan aban dinglam kiu an ka na chu an chil tliaka a hnunglama a thlepin adil betlata chuti chung chuan aban tliak lam kutchang chu a han che china ala che theina sia a mase a sia dan chu hlataka che angin zo shetlata chuta vai sipai ho chuan an tung thowa an ka na hliam te chu an han en sakdona anila chuan kor mapum kilna omlo korban tlon le ngal alo hakhera a korban chu antana akiu tliak an han ul let le zong chuan aru noite chu atlanwala aki korpo chu hli sakin amal pui topa an ka na hliam po chu an en sakbuka an dam doi kol ve chun first field dressing chuan an tuam sak ve liam luama atuam hlei theilo lai chu an no ve deuh tet tut boka a thin khuar laia an ka na muhni chuan a ko chung po lovin in hnaite aluta chu chu ama in a kom chuak ve ve a vai sipai ho chuan idam zo chuang lawang an ti hiala a ki korte po an hli saka amal pui hliam lai chu amal pui dinglam top re ta lutin among tamle amal pui in thlep lai taka aru khoi lovin aluta silai mu chhuana lama chuan ati sa chu apor nal zul maya
katluk munla chu thisen hlira akha ba ka minchil na sata wangin ka taksa chu ka samchenin thi hlirina buala ka ton zau tlang cha lai chu hlepin ka ban re ka an hlinga a mor le lam chu ka ngonga suin ka ban ding lam tliak chu a mingin min ortir ve trata chutia min man hun chu march ni sompali sang ka zakwa somruk pariat ninga ni chunudar ni velni in ka shia ati chumi zan chu atluk mun nga ya chon ama thi sen ne na inchia pia nuai chungin kormu malpo halole pon po sintir chuang lovin an mutira aban thalama chon an thlung tel boka ma se ama soidanin rin ai takin kamu hil theitlat maya vodla ka she heklo atir phata changin han oya na tur khop na engma ka shelwa ka khwala chu chete pu ina sikbok heklo ka tuyero chu a hal huam renga liam pui tuar tan tuisik in tam doctorin an phalvak lo thin ti shereng ma ila ka in tam hle lo theilowa anuwa po han in lam rel pha na tur ka she chuang lo ati ani atu khwa alo war chuan Assam Rifles sipai ho chuan sakngalan ka pa chu chu changper nen an pe ve a ma se arila la tam lo ba ka vairim chu soilo vai cherim nam tlatin ka shia a ka e saktalawani ti ina soi cho chuan thumlai ngei to ni ma se arila la tam chin lo reng ni ina soi march ni som panga zer top ni po chu atluk na mun nga ya chuan ni leng in an da tu khoma in an boy som zui chuang bok heklo heng do khuma kap tu le man tu te hi first AR kolkul posta omte an ni chumi ni tlaya ero chuan serlui kam ram buk noya an zon sona chumi zana po chuan na nei mi alovin tui takin amule theya atuk march ni som paruk in rin ni ya chuan vai sipai ho chu tuk thuan e khama ho turin anin siama ikal theilo chuan tuma zon tu tur che an om si lova kan kap hlum ngal mayang che an ti a dowa chu atong tai zo a kal tur chuan a in siam ve ta a ke korte taknial po a hak theilowa wangin ama puan hlap chu ching takina venga a ngonga hruizena hlingin amalama sipai pakhatin akaya hruizen dangin akonga an hlinga chu chu sipai dangin ahnunga achel boka ti chuan ram hnuai kong bo po chop mau mun mual oi angreng tak taka te an kalpuya acho elo reito le thisen chuak tam chuan ati chaw ma hle a akhoi en chu topin a han tlule de rap thina among tam hliam atanga thi chuak chuan ake chon zong chu saphur chon angmai hian ati thi hnuang maya chutiang chuan an kalpui zela dulte khothlang lam ral lam lian ki kwal la ya champhai lam lian man chhovin kilometer nga don lai akal theya dulte kholui an thlen chuan dulte khwa thlengin an zona dulte khotlang chunga alom thu hi ha hi pin asoi thina ni ti chuan march ni som paruk in rin ni zan chu kolkul India sipai post bunker chunga anria tira chung sipai housing a chuana chian pa company havildar major kap zona alotel ve a chubaka amel shiat bok compounder zama havildar alo omboka chumi tlai chuan havildar zama chuan morphine in aron chiwa amizo chian le mel shiat te chuan eng soingam ma su se mizo anni ve awangut po in dowa chuan har huain a inshia a atu khwa alo war chuan an shwai chuaka sipai kem chung helipata chuan aizol lama ama phur thlang na tur helicopter alo bok vung to maya ti chuan marchin som pasari cholni a chuan aizola phur thlak ani a AR lamwal sipai section khatin lai fei vo in an lo muaka ama dova soidan takin muak tu ka mu azonga chuan muak tu mu nuam lo kati ber an lani ati ti chuan ke in AR hospital an pan pui ngala a hliam te an dressing zo chuan AR quarter guard lama an chom pheile ta a mitang te an dop na chin in te a chuan brigade major nanda le ronghing lovate an lo oma pona chuan hruizen chia hule an mi man te an dop pa a an vuak na chin kang thai tel lian tok fe hi an lo in chop boka major nanda le mizo lo om ve te chuan an du tokin an dopa ma se an kut mor pu in an khoi hau lo tlat zuknia an du tok china chuan pindan thima ama chapin an khunga na sataka an thlema an vau chung pu in an du anga mani nam phat san tu le kok tu ni ve mai chu atum lo ru hle ani ti chuan a hliam te po enkol zui ta lem lo chuan a se pui ruwa tuar tangar ngara chu pin dan thima nili lai a om hnuwa a thin phai lai hliam chu an en nak chuan hnai ti thi deuh riat ruat hi adul thlengin alo luang du maya a hmuam ma lai tak chu bong ek tharlam ang mai hian
a hring deuh ngula arim che em mai boka ni hnih chung vel a hanral le chuan alo lung na satamaya a hliam kwa a chuan alung te chu anin buan let tup maya ma se chu ti chung po chuan na engma ala hre chuang lo chutianga alun na sattak ema wang chuan AR hospital a bok chuan shwaile ania chuta thoklai nurse pahni zo chami F sabboya nupui le biak sangi thangdela nupui te chuan laina takin an lo enkol saka alung puitling thok chuak theilek lek to tele muldeu thiap thuap to te chu damdoi in chai che for sepin an chep chuaka chutianga ado na thlenga anda khom chu za somsari pathum ni in an soi chutianga ahliam an soi saklai le akiu ru tliak le amal pui hliam te an khoilai te po chuan han then sak na tur khopna engma a she chuang lawani ama enkol tu te ngei po ina damzo an rin vak lo lain ani do wala chuan meya zuwa atiti zuwa renga ana tlom lo thu a chak chuak tel zel boka Dr Samuel Johnson a thosoi ne in omma ila katlom chuang lova ati te chu achang wona anei ni inalang ti chuan ahliam muam ma a damdoi thuna an enkol nu chuan pindan thima buk anda kirle a atuka damdoi ina an shwaile po chuan alung thi somthum don lai an chep chuak le ani pindan thima chon cholkar thum chi anda a atira an dop pa a an thlemna anial fitlak thaka wangin ni thum chung cho an ngei tira ma se chuti chung chuan ril tram a shi hau lo thung ni ina soi ani linia ril tram aron shiat meu chuan chopek an tum to tuk alo ni leka pathian thil rel dan hi amak thei hle mai chumi hnuwa chuan thana lama an son pheya chu inrin ni ani awangin tlo po an phal lowa atuk le tho chan ni a chuan kota an shwaya chumi zo a chuan jela anda luta a aizol jela cholkar khatchi a omnuwa aizol civil hospital a da ani a chutianga ahliam te enkol ani chung chu civil hospital a omta zela chu thakhat chung chi ani na ashelawa akhwa po ala sikchin ei lobok na vedeu hlek nia ashia chun chu akiu hliam vunthi to khoro wainel nel chu Dr Selbuangan apot thloka chu athip vedeu ani ome mak angreng loi takin ahliam dam felvek nuwa tlemin akhwa asik vele thunga chuwang chuan damdoi ina a omrei thei pha hlau thunga chula jela ai chuan thlanna tak zokani man ani miawa wangin jela alu chu angai ta thawa session court in DIR 32 clause 5 a kumruk tang tur le cheng sang ni choi tura an shemba ka AMPO Act 11 mangin kumni tang turin achung thu anrela aizol jail baka silchar jail le nogong special jaila chuta Guwahati district jaila te anthon kwala kumthum zet atanga Guwahati district jaila atan lai chuan atan na cell number 1 banga chuan chuta lotang masato tu in emo Lord Byron a hla eternal spirit is the chainless mind ti aziak chu amu a chu chuan le khaziak turin rilru aputir ta a chuwang chuan thleinga zan ti te khohar in ti le rin omin ti azia pha a achwa nuwa po le khazia chu chunzom zelin le khabu sang somli pahni le article zaruk chuang azia ka chung thu le hla te awang chuan choi moina chi sang adon pha ta ani thleinga zan phei hi chu college zirlai atan po kum engemoti chung manani jail tang chunga hetiang le khabu tha aziak thei hi angai san omngut mai kumsang ka zakwa somsaria aizola shwai chho ani a kumsang ka zakwa somsari pakhat jun ni somni pakhata lung ina tangin chwa ani ta a politics hi aril ruwa athi tak theilawa kumsang ka zakwa somsari panga APC party din aloni khan joint secretary ani a kumsang ka zakwa somsari pariata PCB secretary ani le a kumsom panga z political party a ni na achel lo nu in kumsang ka zakwa somriat pariat atangin ZNP a hun engemo chen vice president na achel le a amairo chu akum lamin alo del ve ta ka wangle ashisel na alo tlak niam ve deu ta ka wangin active politics chu achol santa a aril ru ero chuan zoram siam thatdan tur hi alave em rengani pu James dokhu ma hi ramle nam manga imi
khotlang thila le kaushan lampo a theitop chhuah thin ani a kumsang ka zakwa somsari paruka tangin chandam na sipai pol the Salvation Army a an chungin rin om takin rongan bola ama po Central Corps Corps Sergeant Major CSM ni na achil thin nge kaushana rongbol na peng sang sanga atho hlok hle thin Advisory Council of Salvation Army layman SCSAL a Vice President Tam ni ngot achil boka Tam ni bak chel thei ani lawa wangin Tam ni chel thei chu ngai hlut om takani Bible Society a po thane mangai hle thina Bessie Melody a Payton Director Masaber ni in Bessie ti hi aphwa ani nge YML khotlanga a in mangna sa hle thina kumsang ka zakwa somsari panga khan Kulikon Branch YMA Vice President ani a tin life member ani bok Village Council lama po abanglo Kulikon VC Secretary Masaber ani hialani thule lalam hi mitam takin pu James do khuma ming kan lo shiat larna ani ome a u ro mani le lal tan pu ya te chu kan hla phwa thiam ber te jinga mi anni a ani po adwai lo hle bok kumsang ka zakwa somsari pathuma lungdar East High School a zertir tu na athoka chumilai chuan zoram tual chau ko shan chanchin azia ka tong unshil fiana bu azia zo to chu lungdar khoka nga March ni somthum pakhat sangka zakwa somsari pathum khana kangral veka abula changa tan le in kumsang ka zakwa somriat pakhat khan chiar thein alo puitlin le ta ani hemi kuma tang hian chanchin buwa a article ziak chiar tur alang chana lekhabu aziak pa reng boka a lekhabu zia tamber chu thon thu ani a drama pali hlashil bu pakhat biography pathum le a chen chu history lamte khotlang mason na lam hoite fiam thu lam te sakhulam hoite mizo tong le thu le hlalam te ani ber thu aziak thiam ba ka akai lek thiam ema athu thiam zia shiat na chu ram tahana atong chaina a hian a shiat ome heti hian atong chaya olalpa hetilai thaler mun ramrawa chang hian kan ron tong pong bengong ar mit del khwan ngot lova tuan le manga ta kan thil dil te min petura min lokam keu to awangin kan ron chim thal bekang po pop ani po in a chan na lak lo thiam la iro puina RC kem kom tlang chena sanga chang khan keni arbom chelumalum mai seifa te hi min han cheula khuang char ben ero chuan min cheula wangche o van kho pui moi dai ngula han chang te reng ila keni seifa te hi independent min chol thwaila ngur chuai wal ingeng chhun me po in changkel mutamatam thangkor vai di chimla kanram tan ero duap ka yang che ti in akam chuak bua chuak to kan shat thei chu somli pahni ania hla somli pahni aphwa articles hi zali somruk pakhat aziak buka chung chu chilkhomin akol thathlapani athu ziak sang awang hian a chanchin ziak tu te chuan James Doku ma chu poet novelist historian, biographer, essayist, lexicographer, playwright le orator ani ti in anziak hial tin tong unshil fiana azia ka wang hian zikpui pa phei chuan father of Mizo lexicography tia kotlak ani ati hial ani athuzia ka wang hian voitam choi moina adong to a tarlang vek seng lo ma ila hengte tal hi han tarlang te ang kumsang ka zakwa somriat panga March ni som panga a India President in Padma Shri Award ahlana Mizo zinga Padma Shri dong tu pahnina ani kumsang ka zakwa somriat paruk te sangka zakwa somriat pariat le sangka zakwa somkwa pakhata lelte weekly in best writer a anthanga kumsangka zakwa somriat pathum December ni thuma Mizo Academy of Letters in Academy Award ahlana tin all Mizo Students Union amsa chuan sangkat zakwa somkwa pakhat khan best writer award an hlan bok athuzia ka wang hian the International University California USA chuan sangkat zakwa somkwa pasari April ni som khan Doctor of Philosophy PhD an hlan bok kumsang ka zakwa somkwa pariat September ni som pathum a Sahitya Academy chuan New Delhi a Bhasa Saman 1997 award a hlan vele bok Mizo zinga adong omchun alani ome pu James Doku ma hian nung chahum hal hi angai poimo ema emi wang hian sumtam taka alei asilai chu manto ngai lo turin sarkar nena masaber ni turin atung hialani helam kunga atangkai ema wang hian tui swalral Youth Association chuan sangka zakwa
somkwa panga khan friend of animal ni na ahlana sarkar po in wildlife chief warden atan kum engemaw chung an hmangani thule hlalama hian zofa de ta na ro hlutak tak a cher chwa ba ka helama thanhem ngai pol sang sanga atu fa zinga atang thina Mizo Writers Association founder member ania hunrei tak chung vice president ani ziakmi inzom khom pol zopen club a kum som chung senior advisor ani a Mizo Academy of Letters a member hlunle thule hla chanchin bu joint editor ani to a senior advisor alone chin bok pu James Dokhu ma hian seminar paper tam tak abuat sai to a University le college sang le school lama te po lecture peturin an som fo thina souvenir le annual magazine chwa tur tam tak hian article tho turin an som cham chi thin mi bi khlaphwa thiam ba ka soile ziak thiam kop ania chu chu a hming than ti zwal tu ani ti ila kan soi swal om love hemishia hian mun tam taka thu soi turin an som fo thina voi khat chu in neina a fuina thu soi tura som ani tlat maya heti hian a soi ole ke hi voina in neite fuitu tur berkani emti pheichu ka in she haulo amai ro chu azo te upata upave tanana na chu tonle palshiat te anga minti te po ni famyang mani mo phurna atlatanana na chu theitopin kan hlen chuak tal tur la ni Mizoten in nei kan ti hi a han fu big zia mai chu vai tonga sadi anti hian ashil pha em ti phei chu ka she haulo ka tong thiam tok lo wangla ni mo sap tonga merit anti hian ashil pha em ti ka she heklo a ashil pha po in ka shelo ke chu Mizopa tongina in nei kan ti chu lai le lai in tok 50-50 kha 100 a channa ani somnga not kha za in kan thleng tlang ta tina ani Mizo hi kan makhopa kan nupui tur chu kan fate rual lek po ni se kel sam baka to po in nupuya nei sela Mizo nuna chuan mi pa hi duat ngai zo ka in shetlat nam kan ni a me chia te hi in fin hle angai chumi in ti dan tur chu kan soyange Bilat artui pakhat theu po hi in han choi buk lak anga hei hi ari thazokin ka sia ma te pan e ro se in han ti ringot te hian kan tho ngai lo na sham pui te hi kan chou wai zelani hi vaidora lukham buk in angring rilam in angring in leya leikatlang sanga in phova in han hemluma zan mut dona nu in mutna an siama an beng thoka hei hi alum nuam jok boitei pan khamro se anti tongkam tharingut ta te hian kan la fan ngai lo le kan lat lo ngai lo ram hi kan mangkal zut mayania mizoten kan thil china thalo ka ti deu pakhat chu kan in nei ta chenga kan in rim laya muante in ti thin kha in ti panan in nei tu ka changin lal muan pui kan han in ti full hi chu ti chiani haulo muante kan ti po kha muante ti phallovin boite hanti ila chungril lama hian mu theilovin lomna chibai kanin buk tor zel ngai nia mole voina inin nei hi in hmangai na thu in soitam to em wanga in nei in nilawa dam chunga hmangai thu soizom zel turin inin nei tan chau ani jok in nu tei fa te emo in pateya fa te wanga in soilo bungrem rum kha soizom char turin inin nei ti na ani zoke khang ka soi anga in ti ani ngat zongin nu in an thing rem chom lu te arong kho ma a chip chuan chwa luk angai hau lawang in thosilen in tlo thler ma a thia rup la angai hau lawang ti hi katiam ngam a cheu ati ani All India Radio a voi tam tak thu a soi to a Doordarshan a po voi enge moza ta soi a thu soi hi mi ngai nom ti pol tak ani chin pu James Dokhu ma kutchuak te hi thanem tok tak zirlai school college le university atan man ani a ani tluka zirlai bu a senglu tlak thu ziak tam an om kher lawang a lekha bu zia chua masak thalenga zan phei chu kumsang ka zakwa somsari panga a dai to khan US Parliament Congress anti library da aloni to ani lekhabu thale ngainom tak somli pahni aziak te zinga hian Dr James Dokhu ma kutchuak zinga zirlaya an man tole man mek te chu pros paruk ania chung te chu pakhatna ka thu she tu panina lung oina pathumna zan
palina serle sang pangana fam talo chu parukna soifiana chongkau che tinia poetry hi paruk bok ania pakhatna chuan mizon in chu panhina pum pathumna atak chu khoya nge palina siam tu khwarel pangana thureng kan nei silo parukna pi pusul nu titeni a tin novel hi panga ania chungte chu pakhatna Irawadi lui kama panina tumpang chalnge sai thangpui pathumna thlahlenga palina zan pangana khohar in titeni tunma chon pu James do khu ma hi pathian zara a hrisel thafu thina nima sela akumalo tamve deuh nu hian ama athawin aritariau maya zunthum lamte anei ve chana achang chona ke te lopan chuakin silchang anei ve ta zau zawa ma se ahan in enkol deuh chuan azia omvele mai thin kumsang ni panga Christmas zan in khoma thu asoya in khom ban chuan akhua asiktana chu chuan atibuai ta deuh fowa kumsang ni paruk chung khan tumthum ngut damdoi ina a oma ma sedam takin alo chuak vele mai thina kumsang ni pasari February ni som pariat pathian ni zana a in khom bang chu atlun hole ta a akhosik are that theilawa wangin February ni somni pathuma Grace Nursing Home Lower Zarkota admit ani a doctor tenan shiat dan chuan azun thlum nat na chuan alungle amit atichia a athin thlengin akhoi to bok chuba ka chuan azun kunga infection a ti ani chutiang nat na khir tak mai chuan atuam na sajwal zela ti chuan March ni som kumsang ni pasari chundar som pakhat le minute som ni khan he khovela azin kong bumbo ve tak mai chu zo zovin ropuina a alokai sang ta ani nel om tak zuam om silo za om tak hlau om silovin inungang u a si swal si mishing chu an ngei oma a si thasi chu an khongai thlak thunga fing si swal si chu an hlau oma fing si thasi ero chu an za om em ani mi kan choi moi theilo ani po in irel lawang u khai an ma kan sial sak theilo ani po in an kong idal lawang u ti in James do khuma hian alo soi thin ani kan ngai thak ta kha Padma Shri James do khu male asul nu te ania aziak tu khasilal than tluangi aizol kulikon aminia ron chiar tu kha lalrin puyini All India Radio Aizol documentary feature huna puan chhuani